Donald Trump chuan press conference ne na achan tur thule Carlia chuan result diktak ashiat hei abei to thu asoya thu buai an thelu sang sanga ne na anchan ngei hain ring thu buai hi kan tarlan tongin state sang sanga an thelu ta then khat chu nol niin a then chu chui zui le bo zui te ani ve bok heti lai hian president elect Joe Biden chuan Donald Trump chu atlom ti pomai turin arona he in thana hian ne na anchan thu alo soi ve mek bokane state sanga vote chiarna kalmeka Trump chuan Alaska alak mela electoral vote zahni som pasari ahui ve thei to dona anin nai em awangin state then khat chuan chakjok anla puangam lova thu buai thelu wangin chakjok puang ri lo tura nornate omnen vote la tanga result diktak hi country heart ta hle kumsa ni le som paruka khachuan president kalchuak tur Barack Obama chuan Donald Trump chu hetiang huna hian White House afan puin inbiak na te po anei pui to khania mase kumina ero Trump hian atlom thu asoidu tlat lo wangin Biden chuan White House alafang velowa Trump hian inbiak na nei pui turin alasom lo bok Biden atelam chuan Trump hi thu nei na in hlan chhon dan ti buaya an pu to mase Trump chuan in thana hian ne na achan ngei tur thu asoya wangin thu nei na in hlan chhon hun lanilowa angai ani deuh ber ome Trump ate thu buai thelu hi chiang zokin hantar langtaila anin chu lian le poimo ber ti thei Pennsylvania Biden chu chakjok tura dania mase Trump atelamin chakjoka Biden chu puang lo turin anti thung Philadelphia Biden hian vote mutra hle vote li amulain Trump hian vote khatzel muang hania vote diklawa chiar omnia soyani baka vote diktak nol an nei bok ti te in thlan vote chiarna Republican Iowa avil tu te chu dan anin vote chiar hi langtlang taka neyani lo tin thu buai an theluta November ni ruka khan postal ballot lut lai te chu nol turani antiboka vote lut lai hi sing khat chuang vel a om nia soyane vote thak tu te identification ti chian hun November ni som pahni thlenga hon chu in thana tanga ni thum chunga pot toy turin anlo tile to boka hengte wang hian chakjok lapuang lo turin Pennsylvania state chu antine Wisconsin lama vote chiar kai hnoya diklo engemo awma wangin vote chiar non le turin antia November ni som pasaria he state ta chakjok hi chu hriat thei to tura beisayane kumsang ni le som paruka khan Wisconsin a hian vote anlo chiar thatoa vote zabor vel chu bel diklo anlo muchuak to ne Michigan a November ni ruka khan Trump ale ho te hian vote chiar vildana kalphung lova chetna om tin thu buai an theluta jachina nol saka nikwa khan Wayne County a vote chiar viltu te kai hnoya bok thu buai thelut lein chakjok puang lo turin antia Nevada lama chuan diklo taka vote thak na om tin Republican Party ten ansoya mi singtelin dan kalin vote an thak ninan soi November ninga khan mail-in balota vote sang thum vel chu vote diklo lu tawma hengmi te hi state danga anin son to mase Nevada hian vote an la thak ta tho tin an soya heng vote sang thum te hi mail-in balot nilovin absentee ballot manga vote thak tur niom takan ne November ninga ve khan signature verification call an man chu Republican lam hian ring tok lovin thu buai an thelut lea mase federal judgein an nol sak thung Georgia November ni li khan vote chiar tole la chiar lo then kha chu cho pol nia soin vote chiar ti top turin thu buai an theluta November ninga afin fiana om lo tin nol sak kania
Arizona November ni saria khan vote dik tak nola om tiin thu buai thelu le nia hei hi chuizui me kane November ni li khan Donald Trump chuan Supreme Court an thlen tur thu alo soi to a Supreme Court thleng tur hian State Court a thu buai an thlen phot tanga ya State in a poma vote chiar that tur thu pek a chuan nuwa Supreme Court chu a in rol theidona Supreme Court ta kaltlang pui ngal top tur hian kalphung ero chu an nei chi alova thil theilawani tina chu anilem lo thung Supreme Court thi kumsang ni in thana khan alo in rol to a kha a in rol om chun halania tun in thlan nen an buene ro chu ai nang lo deuh khamitrum khan Algor chu Florida achaklova soisel hlotakin vote chiar that tania Supreme Court in vote chiar that ati top zuita George Bush chu chaka puanane kuminairo Biden chu mashruai tu aneya tulamin chakan tum ve thung don tinane Trump ate transfung ber chu diktaka vote la chuan nena kan changa vote chiar du lo le vote belte wangin nena kan chang talowani ti hi neya Republican Party zat ve chuang anrami pui za a somthum velin Biden chu media ten chakzo ka anpuan to kara Trump chu nena chang tuwa an ngaya vote nungei chiar lo aom nia soyawang hian tunkara thu buai an thelu bellea Pennsylvania a vote lut tlai chiar lo turin Supreme Court ta State Attorney General som te chuan Trump hi an thlop to bok kanei kha Democrats lamin fin fiana aom lo nia soile Trump chu achak lo ti pomai tura antilain fin fiana an hai chuak zel ni nain soi boka Trump hian diklo taka nea aom tur chu khinle theina anei bok tin Republican lam hian an soyane Republican te tarlan danin Pennsylvania a Erie khua a dak pu pakhat Richard Hopkins chuan an puten vote lut lai alunia anti danglam ti ra om tia puang tinan soya Democrats lam chuan athu soi hi affidavita a ming zia hnanin azuk le to tinan soi chuak ngala mase right wing lam chuan Twitter kaltlangin Hopkins si atranna ngaya alatrang rengti video in Democrats te hi anchang let velene tuntrum US President in thanjet chu achiri kwal velvek tila adikber ome Donald Trump hi achak zo talo hani chuan US President in thana chaklo zinga vote ahmusang berdona White House chuasan nuwa aom hle haulawang ti po achiang sa ngala Republican Party a alatlana hle kumsang ni le somparuka presidential candidate achupui Marco Rubio pheichuan achak zo talo hani poin kumsang ni somni palia ronkira a Trump ni na mangzo turin aron ngala kumsang ni somni palia ading lea thlantlin hani chuan President ni thei upaber ani dona Grover Cleveland nuwa azona President Trump mangzo talo kumlit nuwa thlantlin le masaber ani don bokane kumsang ni somni palia hian ading chun zom talo hani chuan President Trump khatmang som pakhat na chia hani thungang kumsang ni somni palia hian a in candidate le talo hani poin afapa Donald Trump Jr. emo a Vice President Mike Pence te mo chu avor chuak ngein harinombok US President Louis Ladam te chuan an politics khovel cholsanin an tuilam zong te an bo zui to hloma charity lama te anin mangtlang pui mase Trump pero chu hetianga achol der arinom lo hle sumdon na kai hnoi thil te po buai pui tur alanei nual vote makta duai somsari chuang a hmu theidana America mi puite a alatlana viau nina langboka abikin thingtlang lama pheichuan Biden an akhan lo hle chuwangin tuntruma hian White House achua san ani poin politics a ain nimphum zui zel chuan arinom berane Joe Biden hian White House Chief of Staff turterwatin
a cabinet turte po angai tua meka korta thu buai khinlet na turin dollar makta duai somthum bor vel tlin turin ve burte po an khon le mek January ni somhnia hian president ta na laklu ani chuan John F Kennedy nuwa Catholic ko ranjui tu US president masaber ani dona kumina Christian te vote dan po asang tanual evangelical Christiana po mingo hovin Trump chu an vote na sabera an vote za a somriat pakhat vel chu a hui theya protestant ko shandanga Trump hian vote za a somnga pakua vel a mulain Biden hian za a somthum pakua vel a muve thung Catholic kau ran ani angin Hillary Clinton ya in vote a muthazoka Hillary Khan Catholic ko ran zui tu te vote za a somli pali a mulain Biden a hian za a somli pakua vel a muwa Presbyterian ko ran zui tu ningar ngar thin maniloka ko ran zombik nei lowanga in soita Trump a hian Biden a in Catholic te vote a musang zoka za a somnga vel a huya kumsang ni som paruka za a somnga pahni a huya ro chu kumina a phatalo shet thungane